Kada kayo, manang Darlene Ken Kabsat Kathy. Yes, thank you so much. Mapadasag tumalangan. Ito glugan ti aeroplano. Ang aeroplano di pagluganan tayo. Kuliglig. Maday, social ta. Karitaon. Walis. Ayan, at kita nga katawa talaga nga pangwalis dito. Okay, para kada kayo amin nga kagayam, kakabagyan. Kukumari, auntie ni Kabsat Kathy Cabal Salvador. Laitikot, maipaay ka no kada kayo. Ayan, nagapukan niya na. Pamaga na ke. Kas makitam. Apo, irinaan taman. Itikin na ulima dahil nga sonata. Makita nakapimpintas kalapkan kas makita ang mauyong alpay lakenta top Diyos ka kas makita ni patay Glingon. Siyempre. Di ka ipapanan, tipon mo ngaya, kas makita. Hello everybody. Aglabas man, di atu atawin, awan ni dua-dua. Amay libro't istoryata Tot lumang wanda tipod mo na aya Talyawan na ta Dahito yan, aduwo. Una na ni Ken Mark. Thank you very much. Malublobat ka cellphone mo. Ay, guys, saksakan na. Okay, here's another piece from the Eagles as requested over our messenger. I was standing all alone against the world outside.
survive. When we're hungry, love will keep us alive. Don't you worry, sometimes you just gotta let it ride. The world is changing right before your eyes. Now I've found you, there's no more emptiness inside. When we're hungry, love will keep us alive. I will die for you, climb the highest mountain. Baby, there's nothing I will do. Now I've found you, there's no more emptiness inside. When we're hungry, love will keep us alive. Okay, kablawak man dagiti taga Villa Beltran nga dumdumngit tata kada Tito Carrillo. Hehehe. Kada na nang nangruna kada mamang ken papang ken ading ko. Ken syempre tay timpuy ti Villa Beltran original kabagyan. Kailiw ko ni da amin. Alright. More power, God bless. Agyaman na Uncle June from Gerald Seriales de la Cruz. Climb the highest mountain. Pinag-shardin ka lang. Baby, there's nothing I wouldn't do. I was standing all alone against the world outside. You were searching for a place to hide. Lost and lonely, now you've given me the will to survive. When we're hungry, love will keep us alive. When we're hungry, love will keep us alive. When we're hungry, love will keep us alive. Malaubat talaga dito sa cellphone mo. Isaksak mo na. Saan na tayo saksak na yun? From the record, we never broke up. We just had a 40 years vacation. It's another hit from the Eagles. Agila. Another hit. It's another tequila sunrise. It's tearing slowly across the sky. It said goodbye. He was just a hired hand, working on a dream he planned to try. The days go by. Every night when the sun goes down, just another lonely boy in town, and she's out running around. She wasn't just another woman, still I couldn't keep from coming on. It's been so long. Oh, and it's a hollow feeling
to delete friends. It never ends. Take another shot of courage. Wonder why the right words never come. It just getting numb. It's another tequila sunrise, and this old world still looks the same. Another friend. As requested, Emily and Ivory live together in perfect harmony, side by side on my piano keyboard. Oh Lord, why don't we? We all know that people are the same wherever you go. There is good and bad for everyone. And the lyrics done. Learn to live, but we learn to give each other what we need to survive. Together alive, Ebony and Ivory live together in perfect harmony, side by side on my piano keyboard. Oh Lord, why don't we? Ebony, Ivory, living in perfect harmony. Ebony, Ivory. We all know that people are the same wherever you go. There is good and bad. Meet everyone. Learn to live. We learn to give each other what we need to survive. Together alive. Ebony and Ivory live together in perfect harmony, side by side on my piano keyboard. Oh Lord, why don't we? Side by side on my piano keyboard. Oh Lord, why don't we? Ebony, Ivory, living in perfect harmony. Ebony, Ivory, living in perfect harmony. Ebony, Ivory, living in perfect harmony. Ebony, Ivory, kisabot na. Ay, burin tong arod ka no ti sabon ta. Ay, tangarod.
Beats from Michael Jackson and Paul. Ivory. What? Ivory. Nalakakano DJ Hong Kong dahil Oh, nabanglo dahil dyan. Basta nagriga nga ikato. Te? No, sabon kaya. No, banlawa mo kasi nagriga nga ikato. Kasi ano nga, may sangat takot ipagbanlaw mo. Okay, talagang haan nga katigalis na dahil ta. Aya. Agusar ka nga may titimpa. Di background ta. Ano na, sige. Greetings. Bumasa kalatan balong. Bumasa ka. Background na? Awani. Background. Agur kang ngarud. Sige, parta kam ti bumasa. Kablawak mo to'y bagbagik. Naglablaba. Kablawak mo. Kastamot amin nga tagaranyag. J. De La Cruz palak atoy manong Jun. Apo. Kastamot ken ka kabagyan amak. Aywan kabagyan met ipalak ka. Naimbag nga malamyo amin di taranyag Ramon Isabela. Ayan. Ni Jay nga palak. God bless and more power. Dita programa yung muamwa. Chup. Wala naman. Okay. Sige pa. Sika mata. Awan nita. At dati, request ni Manong ko Beautiful Girl by Jose Marichan Cano. Ay. Kang kantaan tayo balong? Manong greet ko man dagiti ka-workmate ko Dito ay Bugoy. Dario na Bugoy balong kinigani. Manong nyata hikuman ko naman. Ana? Agur ka. Apo, Diyos ko. Hikuman ni. Ne. Insan pekke nga saksakitan na aguri-gur ka no. Manong kablawa man ni Daddy bayani nga mekaniko mi. Daddy agpabigsa ka ambok. Nakapsutan ka. Napakapsutan ka. Kukutel ka gamin tatay. Manong waragawag mo man mo ti Golden 8 agraman tay gwapo nga Professor mi ni Mr. Arnold Samson. Ti Golden 8 kasama ti customer mi Manong. Kumansyon kay man tag sala kanon ni Daddy Bayani. Kunana nya nga ta. Tatay-tapay ko man kan. So pa tatay pa ko sang salsala. Sala. Talong oras kayo mo siguro sala. Okay, good PM Manong greet ko man ni Jason nga babaero. Nako. Kenny Reggie Alex kunana Alex Baki Playman Manong tay Xerox Salamagi from Mark de la Cruz of Maliga. Ko na ganda yo. Ay Manong gwapo. Kita laon Greet mo man di may sanga. Ipatpatid ko. Nga iso ni Floriane. Ano ta? Florine. Ngata dito Florine wala Florian. Florian May de la Cruz nga matampuhin. Okay man sorry sayo. Siksi ka lang ti adda ti pusot. Kuna na Manong request ko man jay damong ayat saan manong ka gapota. Gapota ayatan ka. It's me John Pabiling from Planas Ormaon. Kasta pasikig. Nabalin nga tati pakastoy. Okay, tansya ma. Pakastoy kang puro boksig ko di makikita dito sa Facebook ko na po. Ay apo ayaw nga. Kasi ka mga mintag parang. Di na makita na yung. Ayan. Hi. Ayan. Sige. Kablaw ka man nun. Great ko man ni Kuyang ko ni Rodolfo Lagi. Nga kalkalpas dalang nga naginom ti arak. Kan pa-request ko man tayo to ma'am. Apinalkang. It's me or Oscar Lagi. Toy purok. Dito'y hydropurok 7 Isla Verde ni. Mayak man. Thank you very much. Kaya't kuman nga kablawan ni Princess Shane Lomboy madamang nga agding-dingeg ita. Jisonata man kano nga pitaka ti request na. Depengay. Pitaka ti request. Ni baka ni Kapitan Lomboy dito eh. Siguro. Okay. Okay. Good day Manong. Tukarin nyo man tayo. Sinamar di init tayo sagot na. Kadapinay Ivan KJ. Bechang Romel. Chabi ka na April dito San Mateo. Anadya nga ito karan nyo man tayo. Sinamar. Ano naman? Okay. Sinamar. Ay ta Sinamar. Okay, kadagiti agtetext apo, medyo hanyo man iso shortcut tatnuhong kami nga kakaasi nga agbasbasa. Naimbag nga aldo yo pare June ken ading JM na danon mananti makapasilibukag nga programa yo. Kablawan man amin nga taga-ambatali nang runa ken Lorna nga darling ko. Kumabkablaaw Amado Antalan ditoy ambatali. Apo ni unang Lorna kung kuna na pala hindi na pwede bagang ni unang nga bagko. Nga Rod ate nag-request iti kansion nga pitaka. Kantayin ta. Ato yan, tahan lang nga background isuna. Para kini Princess Lomboy. Okay. Ingato man dita. Diyan. Ano? Basta? Nay. Apa kami ninig ka mo dyan? Nay.
May ading anya ta saksakluden, ikanam apirit-piriten. Pagpagpagin sa mo ikaut-kaut, pasarayin ka irit-turit-tuog. May sa abigat asin nirita ka, nasdaaw kam tilangana. Nagputengkit din ayaday takita na, ngem nangisit met ngarot itilaw-law na. Alwada mo ading baka makita da, taam-amuyen itiyak sapa. Tunggal bigat nga ingkakit kitaen, tapitakam nasileng. Nagpinipuksik mo din eh. So nga rod. Pitaka dayta, nagmayat ket din dayta nailangana. Nagabut nagpisi dayta tengana, tapitakam nabasa. Pitaka dayta, nagmayat ket din dayta nailangana. Nagabut nagpisi dayta tengana, tapitakam nabasa. Amo mong dati quiz balite? Yes. Kablaawang man Uncle June ni Henry nga matmaturog man ken ni Mami na. Naman. May sa abigat asin nirit na ka, nasdaaw kam tilangana. Nagbuting-giting ayaday takita na, ngem nangisik met ngarot itilaw-law na. Alwada mo ading baka makita da, taam-amuyen itiyak sapa. Tunggal bigat nga ingkakit kitaen, tapitakam nasileng. Pitaka dayta, nagmayat ket din dayta nailangana. Nagabut nagpisi dayta tengana, tapitakam nabasa. Pitaka dayta, nagmayat ket din dayta nailangana. Nagabut nagpisi dayta tengana, tapitakam nabasa. Pitaka dayta, nagmayat ket din dayta nailangana. Nagabut nagpisi dayta tengana, tapitakam nabasa. Tapitakam nabasa. Tapitakam So, okay, dito nga Rod. Iti may kadwa pa sa programa tayo na Paul 1. At da kami manen dito yung 97.7 Sweet Radio Santiago City. Agsubli kami kalpasan iti sumagmamanung pamalagi. Magatangen ken mangiganen karuba iti second album ti 4 Decade Duo na Paul 1.